يهاتين منطقه اول مثلا سيكز بون هاتي بين ويدري وبدعات شون كت النافا قندا قلتن ملا مصطفى سلام الهوات كتو قيادة شورى شي موجودة وشي لعان او عشائرين هنا همو خاكم يمكن همو عشائرين كردستان تركبوا بشتي يعني في اودي يعني اودي يعني يتج خاصة عشيرة قوي هنجي قلق عشيرة باجنا ما بي يعني راسي قل ما بي يعني حوالي ما بي نه حوالي ما بي بس تقدره که دید در ربایی چه فکر هم داوی چو قدر خبر چو يعني بي توعية بي اودي بين يعني قالك خرابي قالك تشتي خراب حبون بس شو بين امين بيجي ما اقول ام شو بكين بلا يعني va مروفا بباريزين يعني افشندي ماين بباريزين شو بكين رو بدو مفرزه هيلان مفرزه مامو مفرزه گیتر و قا خلقی باکور بین هر دو مفرزه ماين ماين مقام المنطقه بیا من شاخده هم بزفران سوريا بيت اجاره منطقه سر حدودي منطقه سلوبيا ومنطقه قويا افين ماين الويدري كان نوشلونه وزفران سوريا بجاره كده بو نوم نجد مالا بايز بو برو زفصلان جبو وجماعات ديتر ينش ناف ولاتاتين المنطقة أو دي المنطقة الأولام بون سر حدودي بي شهيد دكتور خالد أو خاصة شهيد دكتور خالد أنا أصلا منو يكتر بجرين مهم سركتي نبو زفرين جارك ديتر ريك خصن قواتك همو باديني قيادة شهيد شيخ حسين بابا شيخ يتلو كت هي وسي حفتي ده ريكت وامل فيدي بون سوريا ريكتن هاتن ام جهاشتين وانا ام جهاشتين يكتر كاغنو شيرون او يتر ريا جماعتك ديتر هاتن ناب مسلح يعني السلاح ياخذ بيشي خاركن بسيارة ينوندن يعني بالرياضة قيادة همي بيت او بیا هاتن دریا سور هم گشت بود جا مثلا شیخ حسین و مثلا گلک دیو دریج بی دهان جا ریل مگرتن بس چین جا بی او قوتا نخط مالت ده نبود یعنی خفروش ده نبود انسان اودی نبود همین پشمرگه بود پشمرگه اودی بود او جهنگ هموش بادینی بود من شیخ حسین بود شیخ خلق بود شیخ خلق من بیام خودی که حسن نرموبي علي خان سندي بو وكي باربورس ولي عندهم من كوميتي افابون بس ابي ترجم مجموعه خاصص بنافي كوميتا بادينا بو هنجي عندهم كوميتا بادينا مصطفى خوخي بو مصطفى داركي باشا بو هنجي ازديني خنسيت هاتو تشود زفري شو اللي قال لجنه تنسيق بو حتى مهم سي چهار پنج جار المجرتن معامله كل مكرن لو دي مالا حج درباس عيني وكي عريف سليمان هو مهمية تسليم عراقي بكن سركتي نبون عندك جماعتي قوي باش قال ما هون زيبي حسن دوري واجرتن وسط ناف كردستان تركيا تقريبا زياتري خودي نيجي كي بينج روجا شنو بينج روجا حتى بينج روجا حتى ام جهشت منطقه هكا وجهشت قندي بازي تويدر داخلي كردستان عراقي بود منطقة جرابيش ودريا صور هم دو راجوين يتر شهيد دكتور خالد قواتك القلبي او جهات بلودي ايك دو جرت جاش ديكتر هيدي كاجي بريار بو او ديا شوراش بينوي داري يتر بيشمرقة هيديش منطقة هاتن مش ملا قنديلي بقى مجموعة ديتر جهاتن كاغنا شيرون او جهاشتن مهم هيفا حفظ مهم جراج جهاشت فاشي رحمتي علي جهات علي عسكري جهات طاهر علي والي هات همين الويد دولا فاشي الويد جهاش يقدو الويد داري نيكا كومبينو ايكي و ايكاتي دست بكي حتى نو قيادة ايكاتي يقدو نديت بو دفرا لولان ها دولا آريا بس ما ناوكي بي دولا فشار سر حدود يا مثلث حدودي ايران وعراق وتركيا نزيكي لولانا يكم كومبين الويدي بو او بالويدي بريار هاد دينان مام جلال بو سكرتيري گشتي
علی عسکری فرمانده گشتی حزب پشمرگه و ایتر نه کت حیوان نهده هفته و هفته او بدوی حینیاره الهیویات چکی بون چک بگید وجبه چکی گهشت وجبه دیتر ملازم حسن خوشناو شوی چکی بیند قیاده موقت لگنده بیب و باوه خلکی گندی را کرن گوت اوه سیلحه صدامی رای کری ده شرمه پیکه ورنهاری ما چون ده کمین اک دیناندن آن شش آن هفت عراقی الگلبون یعنی کرد ترکیه بون 11 پشمرگه شهید کردن 9 دوشکه گرفتن 9 دوشکه به مادوین هر 9 دوشکه برن بی اوی هیچ تشتک چی بید و اوی ده هنگی مصطفى خوخش اخصیل کرد مجموعه گرتن و الگل خواه ایناندن او ده اتر یکتی کومبینه کرد قیاده یکتی اکریس نبول گل یعنی دفاعش خواه بکرد شری بکن دائما تقول 40 کسی شهیدی بلو نبه 400 شهید بلو نبه 4000 يعني القلب شري نابون طيبت جك رحمتي علي عسكري قالك عندي متطرف بو يعني ببقى بينات كشربت كرن وقتي او ملازم حسن او شهيد كرن آره هاتن غورتني بس دي ثاني ما قام تلفزيون معلمة او دوش كاينا بون بو ايدين المقاري خوي ساكرداتي بي بباريزين بو زبستاني وزبستان جك سردهات دیمایی که حیوان ذهبی و رژیم ترکیه جک گلک ری و ریبار دشوار کردن. آواز وقتش بگیم ما تن مجبور بین و منطقه بردین. چون سلاحی گران نبود دفاع کرد گفتم میشینه قندیلی. قندیلی جک رابو بریاردان یکتی بو سه اولیا سه محور بیان سه پوست بیگ و امام جلال و کاک علی و ملی ناف عرض ایران را دل رچون کاک ناف شیروان و میلاز عمر و او آله گیتر رچون ام وی آله هنی راد بو منطقه هولیل هم چوین هنگی ام بین دکتر خالد و شیخ حسین قال ما اقدام ساکرداتی بس سعدی و سید کاک اجیک لوی منطقه بون سعدی کشکه و سید کاک ام چوین بو منطقه حتی بگید منطقه سفینی منطقه سفینی مناسبت سری سال من عندك چالاکی کردن تا جار اول به آر بی جی بگه هنه منطقه و آر بی جی هبلو 78 شبه سری ساله 78 حکومت حجوم اکام مازن اینان ده سر منطقه سفینی ام نیوا ملی سبان قولی سرد کردی بو نازنی ام روی دی بین حکومت لهر دور رخواهات قالك اودي كرينو ما ارزاق جنابي في شكل زياده جمعنابين مهم ما اخوا محاوله كر حتى ابو شاف مال راسا نازين اللي دا ام دركتين ام هاتين حتى واغوندين ديتر لويد دو هوال مي باديني ايك بريندار بو ايك جهون دابو يب ماگو شهيد بو نه بس پشتینگی نو ايك ساخه شونا او بريندار ساخه نو شكل ام مهم شو محاصره دركتين بس كسي بارنت كديشي دركبين حكومت عراق بالضبط جيمه باش زاني بو وحسابك باش كري بو عرضي ام چويني شمي عرضا بتر حكومت هاد بيوي داري دكون بين وباران جبي حتى يفعل امس المقابل نف جيشي دا بين امش بون كونا درنت كدين حتى بيشف او جاربي يعني اسب ريفا نفستم ريفا شو من نفستي انا بی روزا 34 میگه روز بری چون مال ایران دابو روزا دل سری نازنین نشار بی اگر روزا جوا صابو یعنی اسری را چون نوستی به مخاون دیدن نوست لازمش بحث که جا که خورما و هک توزیعات کردن و دی اشو بگو که بحرامن بجا او حتی ام دربازی ملی بنار کسرت بویم چون نوی داری جه که خاصة عائلة الشيخ حمد صالح برای امام جلال شهيد الشيخ حمد صالح او قال لك هاري كريم ما عندك او دي بو ما جرتنا في قاي كل سر بحري ام سر بحري رب خدش بناري اسس جل ضيف ما رحمتي السعديه وهاتن او قواتها عندك بيشمرجي دكتور خالد جماوي الخوري سعدي كشكا هاتن كتن وي كمينه او بيقى شهيد وبريندار وجرتي قواتك ضربك مازن انجل ود المكاد وعيني دوي حيني رجبي
شهید آرامجه شهید بود یعنی کتن سر ایک حادثه همی بو من گلک نخواهش بی ملکی دیجک مسیره و دست بردست مهایی یعنی قیاده نقلی منطقه سنوریه بکن چونکه بوچونی که هر روز اول ده او بی چهار سکرتاریت ها چیکن هر سکرتاریتی که سر بخواه هر چهار پارچه کردستانی یعنی به هر چهار سکرتاریت ایک بنو و شورایش کرد بیگ به دست بیب کرد جا پیوز بل کی دنید بله اف بیروکه هبو یتر بینویده اکم هاتین منطقه او دیه تقا نافزنگی مام جلال و علی اولیده بون دسته خلق ریک کرنه بو سوریا بندک وضعی پشمرگی نباش بو مسیله جدید دست بیکرد اتوی حین را دو جارا به هاتیم جاری که حتی هکاری هاتم دف عبدالحافظ او نامه هنی هنگیه او نامه هن نویسان نامه هنگیه مام جلال او نامه جواب عبدالحافظ اند از دا از گهش میداری جالای تر دربازی سوریه بود بندک پارا بینه نامه بود چی نویسی مام جلالی؟ مام جلال جواب نامه به اینگی بود نویسی بود که واسه منطقه چنده قیاده موقته چد بیجه ام چواب بین اوا گود بی هون نه هنگی حوالی نبود دقیقه گو هون نه حدودی ام نشین چکی بینی چک دی که دست قیاده موقته داشت بندم نوینی جو نامه جواب نامه عبدالحافظه نویسه ماجرا او نامه مینا جرا مبخوا جرا ترجمه جرا کرد یعنی نامه عبدالحافظ نویسی ترکی نویسی بود ترجمه جدی بو ماجرا هر میکرد هو صابو وجا كمسيري دست بيكر بيرو كمسيري او بو قياده همو بيتا دولا خاكر كي ومنطقه سيسنوري دولا آري لويدري مقاري خاديني بس مسيري چه دست بيكر ايران كتا جموجولا خراب حكمته ايراني حتى مام جلال دعوة كون بينيكر رحمتي علي قلت هكا همو ضد طبطاقن ومسيري راجرم كون بينا وجه نازيش يتر امريكا العول واجبي ما القل واجبي يجي ازجار كي تشوم وزفرين جي كاتط ملي ايران هاد ضرباز بيم تاطم تشوم ما سيرا ما ام جهاشتين او هدفها قوت اشتا حكمته العراق باش بين حسابه رحمتي علي رتلي دويب قوات جيبي شي ما بتر خل جيبي بس او خلك القلق جيبي تشكبو بلكي الصدي بينجي بيتشكبو بين درباس كن او كتنا شريك الحكومة العراق حكومة العراق الدولة خاكوركي يكفر عسكر انزال كر ام مجبور لي زفرين بو هاريكاري وابكين شا ها هفتو هشتي نوزدي بينج شريك دست بيك شريك خاكوركي ام جهاشتين هاري و مهم عندك قوات كاتن ملي ايراني طاهر علي ولي وبرين دايب مجموعه مهم توي شريده حتى جهاش من ملي شمدينا صد وشش كشتي وبريندار وهندام هابون بله يعني كستنا كرستا هكاري شوية دست بكر يعني أبا رتلي سيبو رتلي ديتر على أساس مهم جلال وكم نوشيرون أو بي أوج بين همي قيادة نقل ويدي بكن شو أودي برلمانه بو بچين ناف عرض تركيا با بس بوچي شوين قالك خلق هلا عندك تحليات كن بجي هادون شر ما شر قيادة مؤقتة أنو شي نخي نوصل أبو أم كجهاش نيدري إشارة زابل منطقة
ایک روایش شمدینا بو سه سنوریه سه چهار گندن گلیه که حکومت ترکیه او ریگرد دست پیکا بهاری هجک خلکی و منطقه هجک آزوقی خواه پاییزه وارد گرن زوستان ری نبون پاییزا آرزاق حکومت کرد ایتنشن خلکی دیتر خودان کرد دوی حینات دیمایی کرد دو جامعه محاوله که ارزاق مابد نشد ور رابط جان رحمتی شیخ حسین شهرزاد المنطقه خاریا بازه جرادی هات بود نشد جاره که دیته بود پیشنهاد که گویم بشینه بازه چون که در سر حکم نشه هم یا بگید دو ارزاقش گیر نو دی او دیجی کن حتی جماعه دی جواتی ایتر او اجی چون مجموعه سلاح بینم سلاح کلی بینم سویرکی نک رحمتیه نجم الدین بیوک قیا که دائما بیم جیواره کردستانی بود نجم الدین هیچ ایک شو کسا بود یلگل دکتر شوان و دکتر شوان او شهید کردین او بچیک بی دری خسته دری خسته هات رحمت پی خاصی هات پیلاوزی پی نبود ما پیلاو بود که حتی چو از سویدش شهید نجم الدین سالا 83 84 زندان ترکیه برای شهید کردن تعذیب نجم الدین بیوک يتلوي دري عندك سلاح مينا او سلاح مينا دي حتى جهاش تمدي البازي شريط دست بيكر شريط دست بيكر شريط دست بيكر يا كي شر دست بيكر مثلا همو كيبون بارا بتر دوسكي جوري وراماري بنيانشي وقسمك ناوي چه بيديتر چلی بود فیتا که ماجد بگی چلی و اوین مالا اوین اوراماری مالا تحسین اونا اوا هات قیاد من الشر القلب پشمرگی بکر قيادة مؤقت بودي قیاده موقت الجلو ابو جلد بنيتوان وكو قيادة مؤقت خودی قیاده موقت دو صد کسا عشيرة شهر عشير او دور دو صد حتى دو صد بينج كاسة زيتر نبود قياده موقت ابو بس با عشير جلق بود وخلكي ماجك باورم اس يعني دوي شري هميه ده كازش ما بتر في شك نبي مسيو شش في شك ابون هيكش مثلا اساسي بود شش رجال بازي بو شر يترلوي داري قيادة موقتة مال امين هات كشتني وانا قبل من شهيد بون ام شويدي دركت مال خدا ملكه هي در مهاش علي ونما تشلياتن علي عسكري بخلت شو عاردك هات قرتني علي قرتن مجموعات القل طالب رستم وشيخ جواد اوانا يتر تشر نمان هاتن عراقي او قالك بقواتك يقول صبح حبتي وتشار كذبون هاتن عراقي هاتن تسليم بون او بي يكتي امر اعدام طالب رستم در خص يعني بسبب خيانات الودري يتر ام ماين دول صدو شيست كسك ام ماين او سيلة حيدي تر نك سيد نجم الدين امينو غاند ويدري غاند ويدري امريكاتين بوكي وابچين هم نشه باش بزفري هر حكومة تركيا جيك دائما هاد هر مرحلة كي شر تشي حكومة تركيا تهاد بشوا طيب بيش كندا تدخل هيك افا وجار اودي بو ام رابي ما بو امي چين منطقه خارج منطقه گوي عندك حوالي ما جرينا امين بو منطقه صار حدود ملي اودي الويدرا طبعا خالاتي دي خالاتي وكاس شارزاج منابي سي چار گوي حوالي ما هبين رحمتي ملاحيا بي علي ملياسين بي ومحميد بي ومحمد بيران بي هاتن گو امدي ريبري بو هاكين چار كاس گهش دادن ريبري بو هاكين ما رابط ويدرا ليدو نو منطقه پشت اكاري را نو منطقه وديرا ام هاتين ناف مام خرارا گندکی مام خرارا اما گندی رابي شر مكر ما بيهر ويدا شر مكرين مهم بشر حتى ايوال هماتين ام خدي وكيل اوا قد ما تهلا ناچن اول ما هناك امام خوريا گرتن قد ما تهلا ناچن كمين البيشاوه قوات البيشاوه مهم ام هاتين و بی چند اب عشیره ارتوشی همیل وی دیکون ببین
گتایی بین سپرتی بین جیرکی بین قوت اساسی جیرکی بین مام خورا بین هندك زيوكي بين يعني جوا عشيرة همي هاد مين شربها يتلويد الجهة كي قالك خراب ام كابين كمينة وما قال الشهيد جلوي ده نوج بالضبط مجموعة ونظاني كان بون بس نيزيكي سه شهيد بالولي ده سي يتر دكتور خالد قد بس بلكي اف جنجا قد هر مكوشن بير قل بس اف جنجا بلا من ابو خباته روي بريار ده قلت تسليم بي شو مجال التنوع الدنيا عشيرة حميد ما يكون بين بيجا قلق بي اخلاق جبين اخلاق عشايج رخوانا بي ساعات بشريك ساعات ساعات الشيخ حسين رئيس عشيرة جي كي خوش داسكت شيخ ويكرو ساعات بن خد وكيلا بيلافا مني بي كات بيلافا مغور قول لا تبيلافا نبي وانت كش يعني بدرجة يعني بيجي ولا خبوب من هذاك الوصل بدك كشتني قال مشكلة يتر ما نزاني تشل ما زاني عليا وجهك هاتني جرتني يتر أب خلقي جرتين إنان دين شخص قيادة مؤقتة نبو وبيجي جوز يوكل أم تسليم يوكل وبصيرة مكرن قلت إن كا رحمتي دكتور خالد قلنا الجلمة ما دكتور خالد زاني مسألة شو من الركيل سوريا وبالفعل مقابل يقول ام مهم ام برين حتى سلا قرر شهيد كرن يتر دكتور خالد اوش موقتان دن سيچا برادر ما بالقل ما بين وكي بجن بار برز بون باش اوش برن يتر حتى جميتيا ام برين تسليمي عليك ياسين كرين ياسين دوسكي يتلوي دري أود نرش المناقشة قال ممكن شكل زين أم بيش من قلنا وجا مناقشة شيء بني ومنو عملي صالح ده بو تاريخي عملي صالح شيء رندي قلت عملي صالح من موقفه من زاني نافي من زاني باندام كوشن شكل بين يجي شو قبل كوشتني يخلص من سطوي ده قلت أفاج السندية قلت اللي بيقول مكوار ما قلتش كي سندياني قلت أز برزيزي ما تشكي مالي بقول مال عملي بابا عندك شواجع شكل عندك جلالين عندك شيطانين بابا عندي بينا شطش في اسلوب الطاقه بقول چه بينم زانیم چه میگه تو چی گوام پیشمرگه میگه پیشمرگه بشرف و کرامت بین اون حرس حدود ترکانی دست به دمانجه بحینک جدی نامن بجا تاریخ های دیر و دریجه گود من قامعی به شرفین من تنازل جبوه نکرد تاریخ شهادم تنازل بوه نکرد مهم حتی مجال کت از زیور رفیم از زیور رفیم بشتي هنجي ب10 صالة أو عمل صالح حتى سليم أبو هشتي وهشتي يعني حفتي وهشتي هنجي هشتي وهشتي يتر وقت هاتي سليم شاتو قلت توي أوصي الحياة معكم كي قلت ويا ناس كي قلنا فكري من قلنا والله قف أو هنجي دب حيني داي وأنا ما نياتو شي كده بحسي بحينات كي ما هم عايز صادق قلت أبو خلص بحينا لي بقول ما تشحق بصادق نينا صادق شوف ما بقول ما عقل كده بحينا داي جا هنگی قلت ما عمل اسنو آماده ما خدمت دادم که من تنازل که باش ترصابو بس نهاش جامعیه یا تشتی وصل قلت چه بون نتیجه کارسته کاری هولی بیو پشتی هنگی رابین کومبینه کن اوین هنگی قیاده موقته هر هموان توقیع کرد کشتنوا ما عدا علی عبدالله نبت اوی توقیع نکرد بود ومصدر بيان كشنواج كان نفيسي أبي سامي بالنافي دارة توقع كيرو نه نافي حكي بالدارة نه دارة توقع سامي شنقاري نافي خالدي وكي توقع كده بالمسيا دارة يترى شهيد كيرن هدي بجا وصي الشورى شيء الوير رخي زين شلي هاد طبعا تبقيش مرقي وصنامه از بوارم همون اما تقول صابو چلوسی يعني حتى دوصاد كسو مام جلال اولا انسان که کردستانی و قومی که صرفش بود بیر اما قومی بود نه حکر ناوه مارکیشه داد بسر آن ناوه چپیتی آن چه همه بینه قومی دیده بود مام جلال انسان که قلب علاقات حتى علاقاتی مثلا مشهور اللي جمال عبد الناصر اللي حافظ اسد قال ماسي تونك
قلوانا ممجل علاقات خوش بینگی هبون یعنی علاقات حاضره که علاقات وی کردستانی هبون قال باکور ولات و قال روشافا قالك دوست و حوالا و دی هبون تایبت ممجلال دائما تقول باکور کردستان مصر کردانه اگر باکور بهز بد کرد بهزه اگر باکور ضعیف بد کرد ضعیفن دائما تقول و پیوندی خاصة مسئلهش اف جماعات دادا كان يعول يعني بارتي شورش ملي جماعات دكتور شيفان او انا علاقات القلب مع قوات بو تايبت جيك شهيد نجم الدين بيك خيا نجم الدين بيك خيا نجم الدين بيك خيا او دي بو يعني عندهم مكتب سياسية بارتي شورش ملي بو او تقول دادا كذا بس او يعني قالك نيزيكي مام جلال بو وقالك هاي كاري يكتي بو هر هاي كاري شوراشا روش هلاج بو وقت شوراشا روش هلاج بو اي بشتا خاص يلعبو در بازد كر او بو مروفاكي جسور بو مروفاكي كرد پرور بو خلقي سويركي بو نوبي حقيقي نجم الدين بيك خيا بس ما تقولي صلاح ماذا ناصرة بو كاك صلاح او علاقات ابن صالن حفتي آبی برياوي علاقات القل و بقاكيشي ما علاقات القل قوقي نديناندن وعلاقات قوقي و بقاكيش نخواش بون چونكي قوق كارسات هكاري ده هاتن هاي كاري بارتي شر مكرن هم شر چكاتن هاي وك حزب يتر بقاكا و حزبين تلقالك مام بيتكايك دوبا مام جلال دائما محاولات كده اول نجيك بود سال هشتی وقت جونتا هاتی جونتا عسكري 12 ايلول سال هشتی هات انقلاب عسكري هات بدني جونتا كان نفرناوي طبعا همو سياسية جرتن بس يعني جرتنا كا برفراه كرن جبري هنجي اوفو درباز جبري انقلابي هيفك تقريبا شيء نجم الدين إنامي شامي مام جلال البرامي که خانیه گرته بو گلک شوال بده بو رحمتی محترم بو آپو قاقا بو شهید زنیر بی اف جمیل بایقه بو خلیل آتاج بو عبابکر بودنی و پاش جماعت کمال برقای هات پاش جماعت آل روزگاری هاتن پاش حوال خجا هاتن ابراهیم گیشلی او هاتن عندك جماعت کاوچی هاتن مام جلال نیتای اوی والودی بگین دیگدو یعنی وکی جبهه که بو خاچه کن قالك مناقشه الويدي كرن هو قالك مناقشه الويدي كرن نجهشتن شحاله يتر قلبي مام جلال محاولات القلب الفلسطينيه من السوري رند هو كي حزبك وخلكي باكوري وتركيا بنو جبال حكومه تركيا وي زماني رند هو بريا منظمات فلسطيني تايبتجك جورج حبش وجبهه ديمقراطيه نايف حوات ما بو قالك نزيكي مام جلال بون الرافوا جهبوا تشيكرن شو نوي دري يتلوي دري البقاع مان واتصل هشتي وشاري هدي خلكي وهات حاضر يا خبو شورا شكل وصل هشتي وشاري اول في شكل اروه شمدينا تقاندن عقيد الاروبي بس شامدينا نظام كيبو قياده واتكر مهم او اول جار دو قضا بيك فات يك روجه ده شو بشورا شابوزي تباخي صلاح هشتي تشاري يعني اگر المسألة هشتي ده كشورش هدي بشتي كارستا كاري بسرخوا وهاتو بو شورش طيب صلاح هشتي ايه كي وضعي شورش بارو باشي شو انش مرحله كي هبو مرحله يتري شرع ايراني عراقي خورد بو پیش مرکز زیده بو گشت مرحله که یکتی دوینگی را گل معرضاقی برای جوقت درست کرد برای جوقت هاتا درست کرد برای جوقت حزب سوسیالیست بو یکتی بو حزب شیوعی بو بعثیین یساری بون حرکات اشتراکی ناصری بون
جماعت جيش تحرير العراق بون وحزب الشيوعي العراقيش اما نها بين طبعا بقرر سلكي لسوريا بو توي حين راك هاتن مام جلال امر جلال مام جلال قلنا نه زبرت الهلا عندك دوره بو ما باكرن بينشاش كاس اينان الدوري جك اينان الدوري وبمينين هلا سوري قد واشول بكين جبهه كل منطقه شنغالي وكين ما فارس ولكن بو منطقه شنغالي وزمار المهم دست بيكو هشتويه که ما دست بكر اول 4 مفرزه هاتن تشکیل کردن و 4 مفرزه هما بيجي امو بحثي بون مشترك الملي ترت اولین زانی شرگرک دشوار و یکتی برو پیش چو دور ازگی باش بود ازگی گلدنگلی کردستان مرحله که یکتی گشت وی حدی دوست و دشمن احتراف ببکن وی حینه را 3 شرط گلک مهمات کرد 81 بو 83 يعني خاصة 82 بو بيتو 83 شرق قنديلي بو قرنا قوبش تاشان جهال 83 ده بو يعني جاش مرحلة وإنشاء سوسياليش بيجيش موجود بو بس 82 مرحلة جاش راده كي بارگاه هاتن دیناندن مقرات هاتن دیناندن مقر مالبند هاتن دیناندن يعني حتى هنگی پشمرگه به مقر بود نتشیان يعني الخوار بجین ایتر مثلا بارگاه علاقه بالیسان و سجاده مقر مالبند سیلی بود ایتر زیوه بی مقر مالبند کدوی سرگلو سرکردایتی ماهات نافزنگی برو بخوری هات برو بخطی واد هات ایتر هندک هیزا پشمرگه زیده بو که هیزا پشمرگه زیده بی توی حینی را تشکیلات تیپا هات کرد تیپ هاتن تشکیل کرد حتی هنگی حریم بون حریم نک وصا فعال بون هیزا پشمرگه زیده بو ایتر حکمت عراق جوازعی خراب بو خاصة حدث 83 إيران الآلكي شر حكومة العراق الآلكي وبري جوت الآلكي عيني حالة ده 3 هجوم السرمة بو سريكتي هجوم حكومة العراق الآلكي بوت سري مامنده بجد سري مامنده مسيطر سر نافزنگي سر مقر قيادة به كده دفاع باش بدید كده دوی حینی را برای جورجی هجوم که منطقه بالکاتیه يعني اما پشتی قرناقه پشت اشاب برای جود ولا ما طایبت شیوعی و پارتی بون و سوسیالیست هر سه و قوات ایرانیش گل پاسدارش گل چون شهر قندیلی ده جنازه پاسدارش من دست مده و بله و همه تشتغل بوابه و بش ایرانی باد کردن هم تاتن و بقوات همیش ایرانی تاتن. اجباری هنگی مثلا شهر قرناقه پشتشان بیشم قرناقه پشتشان مثلا حزب الشيوعي رجال غدا المعاد کردن. باور بکه یکتی یک دقیقه نبی شهر حزب الشيوعي کرد. بس خودی خاطرش کردن. 2 سرتیپ من شهید کردن تو مقر وادا سوسیالیست ولی کرد. شهید شمال و شهید سرباز. اسمی نام انگل جود برای جو قدم انگل سوری بود مختار شهید بود تو شهید بود بشه مثل از هاتی میداری ایتر او یکتی مجبور به شرمان و نمان انگلاب کرد مقر مالبند سه گرفتن بالیسان بود مقر مالبند سه او هجوم کرد او گرفتن نیکو یکتی دست شرعی کرد اما یکتیش کی دست شرعی کرد مرکزی دست شرعی کرد یعنی حتی ازگی و حسا بود قلت اوان اكل بش بشمرگی بر خارش ایمل طبقی سریانتی شرمن شر و آشتی من آشتیه في اسلوبي يتلعبوا قوات جرميانا وجيران قرناقه پشت عشان مقر حزب الشيوعي لبو بارتي لبو سوسياليست لبو پاسوك لبو هر جار حزب هجوم كده همي صافي بو صافي بون شكاستم جا قلت انا چين لقائق ينين میکه هوا گاند لقایق بو پاییز او قوات دیتریناندن و گل پازدارا
يتر فجأة سنجي هات بي من جهشت بميدري أزبر من الشهر ده أم الأودي بون بي ملي إنزي بي أم الجبهة إنزي بون أو هاتن قدرك أو منطقة همي جرتن شر هر مازن سرمده هات بدري أم محاصرة بين والسري معمنداج الشر بي بيشمرجي مع هم القوات مقابل حكومة العراق بين يتر مجبور عندك قوات شديد سحب كريم بوفيدي حتى الشر الراوسطة الشر الراوسطة يتر أبا بيش كاستنا كابجا قالك خراب تر الجارات يتر أبي حسو جاجي كي هات كشتني حسو بيرخاني دي بريندار بي عبد الرحيم جسيم هات كشتني شين وانا قيادي وانا في بارزاني ميرخان هات كشتني قالك اودين وانا اودين تير ورا بون داخلي باور بك 4 ساعات ده بري جوت الكردستان العراق ده نما همي كانت ايران ده بيها نيتش كثير اول يتلوي حين يرى وضعي كتي ماديج قالك خراب بو في شكش قاشخشيات كرين 2 مليون دينار هنجي كتيب بي دينداري قاشخشيات قاشخشي في شيء يعني شو ريد ترلبو وي حين يرى بيشنيارك مفاوضات كرين بريا رحمتي قاسم له ايه والله ما جبي خوش او نو جيفان بو قاسم له بله او كهات جار اول وقتی خود مفاوضات ده شر بيت وطا بي البيت وطا الشربي بيت وطا نظام حكومة ده الشركي قلق رانا بي اشتوسي بشتي بيت وطا هاتا قرتني يكتي قرت نيكو مفاوضات ده سبيكر يتر حكومة العراق حسابها كر ربي وفد اول ادبيجم فريد بن عبد القادر شو مفاوضاته زفري أو قلت لازمة مام جلال بيت هو تشد في الرهين أميديني مام جلال بخوبت يتر جماعات دسيكم بينا كيرن قلت مام جلال بلا نجد وان بلا زدوري الفيديو بكن رهين مام جلال قلت هون صدام ناس ماك خدي هكا بفي ما بكوشت صد عزت الهلا بدي بكوشت هكا نافيت هو اما اون دي ما ناشم بس قوا بشم شيء ترى خلنا من جلال ولي مهم جلال مهم جلال شو والله مفاوضات اعلان مفاوضات كلهم بو شش هيفا شر راجرتن مقابله عندك سلاح وبارة تجهات ومرجرتن مقابل الشر واصلا بو شش هيفا ووفد دانستان دنيشك دست بيكن يتر از هنجي بشم اودي السويد الزفري جا مفاوضات كمام جلال الزفري جرادي ترجع بنام شيوان شو مفاوضات سه جهات نوچون شش هيفي دي تادن دريش كرن وفد هاد نوچون تالیا و گشت به قناعت دی صبحی روز پنجشنبه بیان دی در خستن ایتر تدخلات ترکیه هات کردن بیان نهاد کردن اما ایک سبب آبی یا دوی یکتی خوشک پی خوش نبی مفاوضات و اسلوبی سل کرد قناعت هم منش برای چه او قناعت دبون صدام دی هر نافشد يعني بس هندك وضعي بجهورن بهيلن حتى يعني مثلا نتيجه شرعيه لون العراق يتجهش في حدي كتي داس شركه وقت عندك حواله ما شهيد كرن طيب ملازم سيد كريم شهيد كرن باش ما شاو شهيد كرن كتي قلت حاكمه ورگرتي ام دي باش حقوب كارين 25 دوي 85 يكتي چالاکی حلاج و دابان دست بکر او بو شبه مشهور که 110 ربیعه هاتن گرتنی ایک شبه ده زیادتر لپین 130 اخسیر هبون همو منطقه ها تصفیه کرن بس قلعه سوسی ما نهاد گرتن چی گل آسی بو بارگاه لیوای بو آن اوه دیتر جه مقره فوجه هاتن گرتن مقره سری هاتن گرتن اخسیر گلک هبون شبكة قالك باش بي روج بي بفر اون طيارة احتمالا ما 3000 دابا يكات يبان بي الشريدة 26 شهيد بعدهم سر قالوا مقر مالبان دي بي قيادة السيروان بي مام جلال السيروان بي سنجح امام مام جلال بي بس مخافات دزي القلنا لازم عمر شون بجدري شريك واول ار بي جي من لازم عمر تاقون عمر عبد الله
او هنگی فرمانده گشتی حزب پشمرگه بود بر پرسی مکتب عسکری بود و وقتی او شری دست پیکر ایتر طبعا شر واسه حتی نوی تاریخی کسی نکری بود شرکی گلک منظم بود حکومت عراق دیسا طلبا مفاوضات کرد دوی حین یالا طلبا مفاوضات کرد بس یکتی جوابی نداد چونکه وفد رکر بی ایرانی وفد بقیادت دکتر فؤاد چوبی ایرانی يترجع على الشهرية داس بيكر هدي بريا إيراني أو باتفاق أو ديك آشتيانا چبي ما بين يكتيه و بارتي ده امضا کرنا جناب امام جلال و ادریس بارزانی بود والقال ایران نزایی کی بود مسئول که ایرانی بود يترفجا بري كردستاني هدي احزاب كردستان على خاطر كده قال بدي ابي خوش بين مو هم او ما بين ابي دي ولا همي هاتن انترابي اجتماع بري كردستاني كرن اجتماعات دوي ياسيه 87 اعلان بري كردستاني هات كرن كي اعلان بري كردستاني هات كرن وانفاس سر هاتن وينجي كهاتنا هاتنا بعدين ام دو مرحله هاتين سال 85 ام 7 كاس هاتين بارتيزان هاتين منطقه بعدين هاتين 87 جخت پیکاتین 86 87 ام قواتا کی باش هاتین ام همین بادینی تقریبا 23 شرکت بون ایتر قول بو حسن کریستانی دیر ما قواتا کی بیند ایتر بریار هات گوهرین شهید آزاد هرامی 110 کسی گل هات بین ام هلا مرابی مالبند دینا بارگاه مالبند دیل زیوی بو ما بارگاه کمیتا دهوک دینا دهوک و زاخوبی بارگاه کمیتا آمیدی بارگاه کمیتا شیخان و آکری یعنی سه بارگاه کمیتا بین ایکی مالبندی بود اب مقر مدینان دن زیوه مالبندی بود مقر کمیتا آمیدی گلی بازه بود عمل نیوا گلناس که در گلی ده بود مقر شیخان و آکری جل سه در بود وجا هيدي خلق ما جهشت اودي بين اودي حتى او باول شالاكي ما كلي مثلا شالاكي كي مشترك بالقلب بارتي مش باين من يدو تني بكين بس اوج هات مهم شركاني ماسي بو شركي مازن بو شري بله مشترك بو بس بتر قوته ما كيم جبو بس دست كفت ما بتر بون شو بتر يخسر وبتر يودي چونكي او سنوره 4 فوجي چتالی بون یکی عسکری 4 فوجي جاش یکی عسکری 2 فوج که بین عادی ما 3 عادی و بین فوجا که بعد سواج ربي اوج خلاص بهات ما في مدى يما بوسي يواندو بين ومستشارك هالجبهه ما هات كشتني هردو مستشار ديج ما قرت ما يخسير كرن او الشارع خلاص بو تقريبا يتر مرحله انفال اثر داتيتو بنخوشين يترهات والله في دارن افتشتاني همي مصدر وادا بين تطبيق كرين وخلق الشهاد ابن صاخ ثروات اشتباخ مثلا بين شركاني ما سكنتك بكني اخو بارك يما بونه وابو مثلا انفال هذا كيش دور هبو ام باز زانين بس منابت ام خلقي ديتر رنج بكين يعني بليندار بكين بس واقع جوا صابي ام البيج بون